Mwega mutegeri wa Weru TV na niwega nontu wa gutara kurumira nteto cietu muthenya wa umuthi inkugwate ugeni monanirie wetwa mathithio utuku umuthi ni Purity Richard niumbitagwa Christine Wanjeru inde mbere bururu ino ni mwisha nteto ito kubanganiritie. Bunge ya Senate gwitikaniria kirirwa riero kwebereria gitini Gavana Kawira Mwangaza kuthikirwa ni bunge yonthe. Wariaru wa thirikari ya Meru kubunjwa kuonekana kuringa eviga orima muma abunge ma Senate maugite matikugwate ndikithia riri mbaru. Athuganirwa mangi matano makubebia shukuru ya Egoji Day gukinywa koti orima kaniti nditango na kurigirwa mwankaro uyu. DCC wa Mara kuruta mukana umuritu wegie wagagia ntereni. Atwamberia mabetia Maria Gavana Kawira kuringithaniwa namo makathikirwa ni bunge yonthe ya Senate ni nate kamiti ya antu mamwe. One ugambi uria urutitwe ni bunge inu kiregikaro kia umuthi mamwe ma abunge ni makwendithagia kamiti ya Senata 11 kuthira makithikirie gambariri inde gwatwika ni bunge iri yonthe ikathikiria nkinyagia kuruta uge wao. Rini rio ria kathatu Gavana Kawira Mwangaza akinyitwe mbere ya bunge ino ni nyuma ya kurutwa agitini ni bunge ya Meru. Bunge ino ya iguru riu nirigiritwe gutirimana kwambiriria kiumia kituthiete ni kenda kwariria onto uyu. Ni story tukethirwa tukireterwa ni Boniface Mongera nyuma ya ndakinga iti kurasha kana obu tuthiete na mbere na nteto cietu. Tuthiete na mbere ni ati athuganirwa mangi matano ni makinyitio koti makiringithanagua na kubebia gwa skuru ya Egoji Day and Boarding ni baria mombete kwethirwa maika na nditango na nkinyagia mabebetie into iria ni nyomba inyashia mugana wa mbia milioni 2 kwiyambuku cia kanitha mabati na into ciengi ikinyagia milioni 3. Mutugi Kare na arumirite ruru kotini na ni maimetwe mbodi ni koti na ni makwirigirwa koti kaire ntuku ya ruyu. Ntuku ya Jumatatu nthiru nyuma ya County Commissioner Meru Jacob Ouma gwikinya kiri skuru Egoji Day and Boarding Primary na gutigo gantu barabenyangitie skuru eje na njira nene bakagwa tobekirwo empine na bajo kiruetagarira kiwatho ne kirikano Jumatatu banana ne bagwati na bakindwa koti ya Nkubu. Yeyote ambaye amehusika katika kufadhili vitendo vya uhuni, vitendo vya uhalifu atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Watu watakamatwa, kuna wachache ambao tayari wamekamatwa. Watu watakamatwa na kushtakiwa. Na ndekinya naru athuganirwa bangi batano ni bethire baikinyithwa kiri koti eje ya Nkubu baada bathitangi na maite jathatu itiara mbere kuithia nyomba ijire cia mbao na ijire cia maiga chegie mungana chiringi milioni 2 itiara jairire kuyamba keti maukuja kanisa thigenke mabati mirango ya mbao itena metha ya mwana wa chiringi milioni 2 na nkoro kiba keringithanwa kethra batiete ntobi ubigwetia u neba gwatekene nabyo na bakemenyaga no kabi na etiara muthia ne kwenyangia ndirisa kibao gya ntomeri na rothingo intobi ya mwana wa chiringi milioni 1 athuganirwa babonde ne baregene na nditango iji na kuringana na mugambithania rogira na ugite koti kubata mbondi akiuga ni kende kae wakanya kakwandikirwo muthuganirĩa maitia jawe na kou ni beregeri rojo kaire gucoka koti kende gambare ore kathikirwo amwe na athuganirwa bara mugwanja bare koti ntuku ya Jumatatu nthiru.
upande wa mashtaka watapatiwa mashtaka baadhi zote na ili muweze kujitayarisha kufanya kesi, mjue mashtaka dhidi yenu na ushahidi ambao wako nao dhidi yenu pamoja na zile statements za mashahidi ambao wataongea mbele ya koti, ndio muweze kujitayarisha muzisome kufanya kesi. Report ya probation itaweza kuletwa dhidi ya nyinyi wote kabla koti iweze kuamua ile bond ambayo mtaweza kupatiwa, pamoja na pia ile report ya social inquiry pia italetwa, kwa sababu kiongozi wa mashtaka ameomba hii kesi iweze kutajwa mbele ya court 1 ili iweze kuwekwa pamoja na file number E940 ya 2024. Hii kesi itatajwa mbele ya court 1 kesho tarehe 15 mwezi wa 8 2024 kwa mwelekeo zaidi kuhusiana na hii kesi. Kuma koti ya Nkobo gĩcigo mbunge kĩa Southiment nke report ratito cia werũ rĩakwa rietwa nĩ Mũtungi Kare. DCC wa ntere cia Mara Kathungu na ugite wagagia na utabarĩtie ntere ino na ni magukandana nau ni baria aurĩtie atori kuringa riboti kuri bokire mekarikano mariko mawagagia maumira ni nyuma ya muntu umwe kwithirwa akiuragwa nturani ya Kagutani bakubi na barabara ya Keganguru na nkuruki DCC uyo na ugite ni magwatĩte riboti imingi muno cia matetama akari ntumbwa ama wagagia Bantu gũkũra kĩandenia gĩcigo mbunge kĩa Mara no akwithirwo kũrĩ na mantu njogu mantu makũrigarania andĩki bandheto mũthenya we mundi tũrekĩra kagũrũ mũgongo na kũringa goti obicini ya kamishna wa kaunti ya Mara Machira Gathungu kũmenya kĩra gĩkũrĩa kĩra kĩngĩ na nkinya kũmenya kĩra gĩkũthi na mbere. Kama kamati nafikiri watu wesema ya kwamba there is so much increase of crime, those are incidents because kila crime kila kitu imefanyika like hiyo manda, all those issues you are reporting, they are incidents. Mamwe mamarama kuthi na mbere ndenia gĩcigo mbunge kĩa Mara ntuo gwa ntuo ta mũthenya wegoro mwĩrĩ wa mũthakota kũmenyekana kwithirwo tarĩ muoyo ntura ya Kagutani mbarĩche Keganguru kĩrĩ gĩcigo mbunge kĩa Mara tuo inka inyuma ya mwĩrĩ ungi kwithirwo tarĩ muoyo nyombani cia Mũkomboro nturani wenu ndegwa antu bakiwa kwimutũragĩrĩtwo bantu kawene tweja tuona na hiyo mtu tukumenya kule tukuromba security ndene yetu la lile tonto nento kuite nyingi kumanya na mtonge kwithirwa kwililite bantu kaja kandu kemwe onania ke muringange na mndu aronania akwire muthenya wa kiumia arona ingeta kisande kiogoro utuku bwa sande ni wako nene taka aomba kwirwa alagwatire na ulagirwa antu au na ne ke muringe na gintu kiongo mwako ne mutoto mura kiongo ke muringe kona nyona ala akurĩrĩtwe na ndamubura itekete kuringa bwa ala alaulagirwe antu au emwigire te alaulagirwe arona ni kala alaulagirwe akina soka akina kurugwa riu akina igwa akina manu mutaro Muthaka Derek Muchoi aronekanaga na maringangirwa marito mothio na kurari na mukururio wa ndamu Kamishna Gathungu akiugaga makarika ta mamana rira ringi ria magutuni makomba kwithirwa makiruthirwo tuiria Kesi kama hiyo bado ni kama ile tu nyingine ya Amanda, si ndio? So now what you are saying, it is under active investigation by the DCI na until sasa tupate read atuwezi kuzungumza zaidi. Amona bubo Kamishna Gathungu araruta mukana kiri muntu wothe orokethirwa akigwatwo na ikarikari kugwetanirwa na mwingi na ikarikari tete moyo akiugaga akathukirwa makinya marito makiwatho ta mwinyangia bobo bumirite ntugo inka inyuma ya ntobaire ndenia tauni ya Chogoria guchinwa mwanki na gutoturo. Hizi zenye ziko na mob justice, we are very concerned. Hiyo ni mob justice, sio kitu tunakubaliwa. Kama mtu amefanya makosa, ile kitu inahitajika, hata kama wananchi ndio wamempata, ni wampeleke polisi, ndio from there police take it up. But now mambo ya kushoma watu, kuua watu, it is not even allowed na kisheria. Na wale wanahusika tukiwapata tutawashtaki na hizo makosa. And you see kama ni justice, ni mtu amekufa, sitakuwa ni manda. Kiripotera Werũ TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Martin Mugambi.
Kairi mabitia maria gavana Kawira Mwangaza kuringithaniwa namo makathikirwa ni bunge yonthe ya Senate na ti akamiti mamwe. One ugambi uria urutitwe ni bunge ino kiri gikaro kia umuthi. Mamwe ma abunge ni makwendekithagia kamiti ya Senator 11 kuthikiria igamba riri indi gwatuika ni bunge iri yonthe ikathikiria na nkinyagia kuruta uge wao. Riri ni ryo ria kathatu gavana Kawira Mwangaza akinyitwe mbere ya bunge ino nyuma ya kurutwa ni bunge ya Meru. Bunge ino ya iguru riu ni kwirigirwa gutirimana kwambiriria kiumia kituthiite ni kenda kwariria onto uyu. Boniface Mongera ataririe na jumongana jomonene jomaseneta sibaregene na kamite mwanya ya kiamia 11 barabara oroti irotero baba ingi majority nyerotero baka minority kenda beta kuthungurika pale gavana Kawira Mwangaza ko bibregitine kana impeachment. Senator Edi Gishoro Kumurotero Migori, Karenya Mokorotwa, Gloria Robo Korotwa, Wakili Sigio Bomet, Wahome Matinga Kumurotero Nyeri, Abdulaji Kumurotero Garissa, David Ofuro Bongoma, Boysa Juma Kumurotero Kwale, Betty Akinyo Korotwa, Shakila Abdoro Korotwa, na Betty Monteto Korotwa, Ebubara Dhuri, Ende Baba Ingebo Mukondojoro Kedrogitero, Jogare Onde, Kana Plenary. This Meru matter is very serious. It's not a matter of people saying plenary or committee way. It's a matter that is affecting seriously Meru people. And we must look at it critically, Mr. Speaker. Kwa sababu sioni vile our MCA kila dakika usiku na mchana wanaweza kuwa wanakera Kawira. Mpaka tuangalie vile itakuwa kama amefanya makosa atimuliwe na Senator 67. Kama hajafanya makosa arudishwe. Spika, kwangu mimi kwa sababu nimekuwa katika seneti hii ni vizuri wakati inafanywa katika ikijumuisha maseneta wote. The justice will be served to the people of Meru and the governor of Meru if we look at this matter in the whole house. Committee sometimes in the nature, Mr. Speaker, can sometimes escape the attention of the public, Mr. Speaker. Igekene nyega kurigari na ikyo pamoja bara kwethro bathureto ikamiti ya kwangerekano wakili sige ibaregere mukondo jo special committee jo iterwa. I am aware that I stand a chance to chair this committee of impeachment. However, the interest of the people of Meru and the interest of the entire house is paramount. Idha baba inge baregete kwa moja kwangerekano Senator Kumurotero Viga, Godfrey Ososi na Senator Nairobi Sifuna pokalia moni mwanya. I know that the plenary way is the most popular one, but the most effective one in these circumstances is the committee way. It is easier, it is better, there is greater opportunity to cross-examine witnesses and to ask questions, supplementary questions, when you go the committee way. Kere madhogana jaba bainge, barua garo yonde, ni onjega nkuruke Seneta 11, nontunobe kiromo bukone, ontoborea garo yonde, etiombe kam. There was a similar motion brought in the National Assembly to impeach a cabinet secretary. And the mood of the House in the National Assembly at that time was that the cabinet secretary must go. Then a select committee was chosen. And Mr. Speaker, they came back and said the minister should stay. Nteto je mosono jo kumbebere gavana Kawira Mwangaza getenenyo kumajo kwethro yekuruka kire bunge account Meru kiume kethiru ijwe threto jo rurero rwingi ni nyamurutira kinya kirinde kimwe kumurotero account Meru gya kinyira kwethro gikatha ni nyakenge kwethro kiruma maseneta bara kwethro bakira tojo toyo kurente toje ontubra kwethro bokimenyekana maroka gitene gaka ya gukethwa. I have received almost 300 shillings in 1 shilling, 1 shilling, 1 shilling being greeted by people of Meru. So people should stop sending us messages. Honorable Speaker, I don't understand why people are sending us messages from Meru, from all sides. Rotere, rwa gavana Kawira Mwangaza, na rotero bunge account Meru, gukorukira mawakili bao. Bena mwankantu kwa kiume ketu ri kwethro bechichane maokoje, haraka rono kethro ikarira nteto ishi, ntukwe Jumatatu, na ntukwe Jumine kiume ketu itete, hara muthia ba kethro beringa kura, bere thasta chotuko, chithro chikinyira. Ke reporter Antoshoro TV kuma jikarona bya bunge kingina ngine na kineke mushuju Nairobi mbita Boniface Mongera.
Mwonde kire bunge ya Senate rwaria rwa kubunja kaunti ya Meru ni ontu wonekanite gukushiria muge mwanya mwanya ni ore gavana Kawira akinyite bungeni ino makiaria mamoma abunge mabunge ino maugite kubunjwa kwa thirikari ya Meru tindawa igatethereria kuthiria thina iria iribo Morgan Mwiti ena rugono ruru. Akari kenda ba Meru ibandikirite Senate bakienda kaunti iwe bunjo nyuma ya mbunge ya kaunti ya Meru kuingata gavana Kawira Mwangaza. Naomba Senate mama aende, na kama mama hataenda Meru konte yote ibunjo. Mama na nena kinya MCA bonde baane nonto bonde ivaire antoba mabatora kuimpisi yake atika to abadura manto ya kuimpisi to abadura kenda batoritira ngoe no ibonere ngoe igori aba ipise to kila gavana aende mama aende baende bo county Meru yonde bati kubunjwa mbunge nande bamwe ba maseneta ni baritete mauge jao kirigikaro kya Naro muthenya uringana na seneta wa county ya Vihiga Godfrey Osotsi ni ati kaunti ya Meru ni batere kutharua. My view would be, Mr. Speaker, that there may be instances where we need to look at the provisions of Article 192 of the Constitution. Whether to suspend this county and we send everyone home or not. And that can be dealt effectively in a committee, in a report, which can now be sent to the president for action as per the provisions of Article 192. Untububu ni bureganito nabu ni seneta wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Murango. Mustahiki Speaker, pia ningependa pia kutoa kauli kulingana na mapendekezo za seneta wa Vihiga Osotsi kwamba tunafaa kuangalia kama tunaweza vunja kaunti nzima. Ningetaka kumwambia kwamba panya akiingia kwa gala uchomi gala unatoa panya. Kwa hivyo Mustahiki Speaker, mimi naunga mkono tuvalie njuga swala hili mpaka mwisho. Nawe seneta wa Nandi Samson Cherargei awite kagite ngaka Meru etiomba kubunjwa nontu gutina nkiame ithurano na mianka ira nionjene kuringithia kura Kenya. I agree, Mr. Speaker, the issues of Meru are very unique, complex and diverse, Mr. Speaker. We cannot new law under Article 192 on suspension of county of Meru. Meru is working. Some parts of Meru are not working, Mr. Speaker. And I want to remind the deputy party leader of ODM, and I want to advise the Secretary General of ODM to organize an induction at Kenya School of Government, the way Akina Joe and the rest have been done for the last 2 weeks, so that he understands, Mr. Speaker, we don't have a functional IEBC at the moment, Mr. Speaker. The NADCO report, the amendments of IEBC, we are still considering, Mr. Speaker. So the suspension under Article 192, we should not envisage, because we have opportunity to listen, Mr. Speaker, to be able to ventilate through and be able to have a chance. Kuringana na gicunje gya katiba kiegana rimwe 90 na kiabire county yomba kubunjwa ki kwina ndoa na rira ngugi yare mogwiteka. Morgan Mwiti, Weru TV, Meru. Mubunge rukona uretie minister omweru wa kithomo kuruthanga na karugi kuthiria thina iria ithiritwe bo kiri mubango uri gutumika kuba arutoma university mbia cia mathomo. Aruga mubango uyu utithiritwe ukiguna antu maria ni arutwa maria mari matura ni mena obatu kana mari na thina. Aruga mari matauni nini momethiritwe magitetheka bantu ba athini. To the minister of Education, the new cabinet secretary in charge of education, you have to move with speed as far as explaining to Kenyans how the new funding model of the universities, tertiary colleges or TVET is concerned. We have seen this structure which is becoming a bit very, very tough as far as understanding to the people in our rural areas. So this finance model needs to be simplified, and if it's not possible to simplify that financing model, can we go back to the previous funding model? Because jamani, sisi wa Kenya tuko na mashida mingi. We have so many problems which are affecting us, from our roads, stima, maji, barabara zetu, pia katika kulipa fees ya university, ya secondary, ya tertiary colleges. Let's get simplified information from our government.
We don't need very complicated issues from the government. Na hii ni jambo ambalo tumeambia rais wetu mara kwa mara. And we are telling Mr. President, please, let Kenyans have as simple information as possible, which is easier to understand. Hata ukikanya tunoke banini utikathi nwako. Jumatano eti na Jumatano chionde watania na Martin Gichunge kiri mutandao jwa X kana Twitter twari mantu jerezo tukoni kiri space gingata Weru TV kiri Twitter @Weru TV na wonekanya kurita maoni jaku gorore mantu jereza gwita na mbere Kenya yonde. Jumatano eti tukariria siasa ira chitite na mbere kaunti ya Meru tukiurania kithiro ibure kubuka abatara kiri kuinga gavana kana kutharia kaunti. And the motion is passed and the governor stands. Impeachment kana suspension ni Jumatano eji kuambiria thayiri chiotuku tutirimane kiri Weru Assembly. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Season enjoy na GoTV. Beste yako wafuta tuna connect na ligi zote. Jishikie GoTV leo ujinice na the best futa live on SuperSport. GoTV, love it. Kwa mware otundi ya nyombe kwa hii lazima tumeinge. Unaingira kwa nyomba. Sawa. Ni kirambe cha nyumba. Kwa tutarete ndakuranga kuna ngira. Mbecha kwenda gutigenge kwenda. No rie na inde wando chiri wingi. Yana. Na ndingi. Kera umara. Tura. Tubu ampingira nyumba. Kwa wampingira majuele haya gario ajini tataluni ya. Iteko mankaniokia utoro koma na thini ro kulukirite. Gaiti gakinya utoro bokaluka na bokagira. Anto bonde pedre bario kinya mashimani in the next 2 minutes in the yeka. Ibonto Mumeru wire mbere ya Weru boya rokire mundu ijuinkia muno endu ethere kionanilia gwitite okia. Rugendo rwa gukiria nkoro. Barada. Ngomigete muno muno banekera maratatu. Char. Ina munene o kampuni yale. Ngo tiyo. Abo tumbigwa kanu kwa aliawe. Keke. Hiwi ni Mumeru wire inete miri na thina ni umawa ibonto kuretera mubango ya gukiria nkoro ntiko chionde tia Alhamisi kuanzia 3 cherokere mwanka thenya cherokere morotoni yotiri nyawe otio kwa nkoro.
Je, unatafuta mabati ya hali ya juu na yanayodumu kwa muda mrefu? Tutembelee Duralog Manufacturers Limited Isiolo tukupatie suluhisho. Tunayo mabati kama vile Duralog Versatile, Box Profile, Home Tile na Roman Tile. Chagua kutoka kwa bidhaa mbalimbali ikiwemo mabati na vifaa vingine vya kuezekea. Wasiliana nasi kupitia nambari 0110581292 au 0710120590 ili kupata maelezo zaidi. Duralog, your trusted partner for quality iron sheets. Okaire inkugwate ugeni tukithira mbere agwati mbaru mamicie ya gutethereria ciana nio Children Home ni maugite thirikari ni baterie gwiciria kairi kirendekithia ria mubango wa kwenda kubinga mici ino. Maugite magaca kurutha ugu ciana imingi igatigwa itina bagwita muci na nkinyagia bagwikaria mariaragia ri makuriongite kiri muci umwe wa kwiga ciana ino. Muthuri Murioki na Nteto Nkuruki. Kwena gitumi gikinene murande thirikari kagita kare kwejana basari kana inyangugi gutegera muno Children Home ire china na marabo guthetherwa ije ni miariria yarite ni ndiwega kinyarungamiri banjerusha mwiradi Children Home na ndiro mbare turi atukuromba inyethe itutethe wero wishas rutere rwa thirikari twina MP yetu mheshimiwa Raim Daud na kiti abatere kwitha itethe no Children Home kwina mheshimiwa Kairemia ure women lab wa ndene Meru County inabatere kwithete thia ndene ya area na kinya MCAs na kinya inyangabana wetu inji nyomba umwiji toka area kanisa umwene ndiguri onde no ntwana baratu na babo moite county mwanya barabara aja na babendeke ya gutethio kwa itukuria thirikari ithire ine gitarire ana njara yawe kethere aja u nikenda tumba gutetheka kire na baratu nabo ana bari bakuthoma bwega aimbi baeja wa basari fund tikega wa kethere ya imment north bagatara Children Home ninga na chegu ana barabe kuba gorubanga be high school ne ana bangana be colleges na universities ana baba komba kwa roketa irwa mbeje tiao tia bazar batike yo chindida na unana bantu bange barabo chiomba araba gwite thukanio thirikari ati miaka mika yirite bagetha bakinga njeiji tirirega no ntwana baba ingi bakatikwa kaome na kinya bakaura barabomba gutetheka nethuganie bwega mantu ya Children Home keja kwatie kaingwa ana jaba bondo ku twinabo utwe na muciari batu turaitu na ciari ba itu aciari ene ana babonde bukuona nabo ke akwitha nde ashukuru esirithikari kainga ana bantiye bombo tetheka na njireriku no ngabongo bakajukiana baba batethia na njira bombo batethia no kuinkoromba thirikari ibakare ndi guruba thugani bwega bagaita mantu na mathugani ja yongwa ibasikia ndi basikiri bara ene Children Home rontu kuma inception ya ndigomba 2030 njai kaingwa ciana baba na nenkoria thirikari atire ana baba tawakyogera mathaa na ne miaka gitaba kwa ingware anani nabageta bati aba otheri kangwa thirikari ande mathiye etegere bwega ndikenda bakwana ana baba ora babokara bati kwana bati kura kenda in future ibwana wabo twatha thirikari nayo tukumiromba ithiro ina mathugani ya kumuki bwega na motion ndiko parliament ne ajumbe no to baleo baugiana barabate na bangina kana bethe abakaura Children Home tia ingwa kana ne atakwa akara na ndi wendi bao ni thirikari na kinya wendi wega gutonyera muno njaiji na gwitetheria kagita karabe na biatho bia biombotomana baba bokara bwega jai na nguruki 70 na bana na gwitia na no kuone murigo jo munene no tubenda office ibanyunya ndawo ura tukunywa ana baba ibaleja kana ibanyunya na ibakwenda school fees na into bingi kantu gakukara konde mwathani akethirwa kutharimite nako tethia na baba nonto ne ana ja barabange kenda bakethro bena maisha mega kenda bakeja gukiria mugongo jwetu jo bandai batwe tole Children Home haja tuthia woko yetu ya kuona basi na baba ila bagatumira ndende njeji na ndi ntuko yongwa twina ran tariki 8 mweri jwa kenda ira twethera twina walk o igita ronde na ran na ntu bonde bu maguntu mwanya kuma Eldoret bakauma kuma Kakamega bakeja monka kenda boge akenda bomba gutethia nja iji ukeja kwithira ntu bo meibo tutethia abanja babe bakwibomba tutethia bungana Muthuri Murioki World TV mutiro kangangi
Kikundi kimwe kianduke imbethi kumantirisha egembe na rietwa Moyo for Youth kiugite maria makwendekithia thirikari ya Meru ibunjwa kama korota na one untu utiumbika youth mama makiorentaga ona muciacia Mike Makarina makiugaga niwe abanganitie gikundi gia antu akagutitera Governor Kawira akiugaga amarirutha ona ni makomenya mauntu timamega Meru tabure Marion Karugi hagutwira gikundi giki kiugite kiri na wirigiro Meru ikona kioto rwari rokweberia gitini Governor Kawira rwethirwo rukithikirwa ni bunge yonthe bantu ba kamiti ya antu 11. Siku ya narua, bunge ya Seneti nithiritwe ekirita mwerekera jo kwariria muswanda jo ithatu jo kuingata Governor wa Meru Kawira Mwangaze kumetene na riu kiumia twitite nirio bunge ikambiriria yambarire rumirite Governor na riu ayuthi ba ikundi kia Muyembe Youth Focus nikio Muyofo ni baiturite kurita maoni eure ontubu na kumeneria baraba kwa kaunti ya Meru ni bati kubunjwa ntu bacoka ringi ndebene bakiwa burubi ni iroto baraba kwariria mantu ya suspension of the county non bo impeachment isi obetha kwethe asio kambue the assembly baraba mandated by the constitution kurita ngoesi oversight non impeachment injire moya oversight eute a proper justification for conflict non to article 192 clause 1A and B area ekawa county yomba kwa suspended yake kwena emergency na kwena conflict ote conflict yonde ne county na kinya ke other ways ya kwa dissolve county impeachment in the history otero yethira ye a proper justification ekona nina county no erongamwe so muntu omwethire na thina teko tusokwa ndebene na to waste our time na turongamia services kenda tumbose ko favor muntu omwe yes no ye dissolved lakini thayo ke akolelia kinya IPC yongwa tutina IPC so imante atuombekana kuthirika wira ina thina na yane na atu erekananu ile sinema yenye ulifanya pale assembly the other day wakati impeachment ito umeika wira kwera obwithi also that ona clips yako endia na Senate daito kumeatena evidence kana clip ine era wampegethia tia ikawengethwa kanambi daito kumea hiyo ndio the only video ya kuona ni etika to victimize mama otheri of which to kuona there is no maendeleo niara kinyamba menerete Mike Makarina bakiwa niwe urarite ikundi kia ekurubara baronekere bakithetera Governor bari musi munene jo Nairobi bakiuria Makarina na thiate interest ciawe wengwa na areke kwa area Meru we Makarina there is no way ya utwira thaika wira ikaretere abua ito kuona no wita kuguthurania antu na Nairobi oibeta kamitini etiboaria na tombekia kureta antu batumia thine Meru mtandaone kuona ni ati Meru nitete bwana ntu ina mbesa sio baonga ito kumia no rete ngirima na 5 yoyo tuma wanjiria kuangangia akariba Meru webe onele siora mama bu ithai na ni wewe wari mustari wa mbere utotongerete wetwira mama she is not fit for the office wera namenyerete ku masenate nambia ibo onto tokuwa batu twa antu pa Meru thai akariba Meru tugera senate na twa miromba neromba ri nene mno yethire yefea asio makawira wengo no na nitie no thina temero ina thina wena thina leadership ya Kawira ase leadership ya Kawira nere musie netheria Meru family affair atha Meru ya musie wake atha tena ati unit ya kwenda turiona na rambiri nya undivide antu batandi vaindo thai antu tutura twete shima tu antu kariba Meru akuruba njuri ncheke bari wata mitina ubaeta kwa tweka itu na njuri ncheke kuma tiania na twenenge kuma Embe so kwena a lot of unity in Meru County na ni utongore ba mamo yetiate yonekana nkiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kenywa Munini wa Rais Rigathi Gachagua na ruthite gikaro gia kubeshana mataro kire aminista ma Meru ni baria amathite kuruta wira na uma na weru amerite methirwe makiriunga muno kuria wira ukurutirwa na gutigira mauntu ni makuthiebu kubaterie gutina kwendera kana nkinyagia kuthongira kiri ungumania ni kenda kubingia mawira ne ma Kenya Kwanza. Anthony Kathenya atariri
I want to encourage you as you settle down in your respective ministries, make it your business to go to the field and inspect the work that your officials are doing or whatever is being done in your ministry. And where you need a slightly higher profile, I'm available to come and back you up. And where you need even a higher profile, the president is available to come and do it. I keep on saying that let us use the hen mentality in this administration. The hen lays a very small egg, and immediately after laying it, gets on top of a house and makes noise for the next 4 hours for everybody to know that an egg has been laid. The cow produces 40 liters of milk and is just quiet. That milk disappears because nobody even knows there is milk in the compound. But the one egg, everybody knows about it. Whatever little you do in your ministry, to begin debe, let us not assume people know. I'm informed that you have engaged in candid discussions and some self-assessment and reflection. From yesterday's meeting with HE, the President, to the various presentations delivered yesterday and today, you have been taken through the expectations of your roles, the macroeconomic context in which we find ourselves, and the corruption pitfalls that you must avoid to guard against what the EACC describes as a cause for sleepless nights. I also note the guidance provided on the national security posture in which we must operate, the contours of safeguarding our national interests, the machinery of state, the mechanics of parliamentary engagement, and the tenets of effective communication and branding. Of greatest importance is the need to work cohesively in a whole-of-government approach. Colleagues, ladies and gentlemen, Kenyans express themselves loudly and clearly. They want a government that is responsive, accountable, and transparent. They want leaders, not rulers, servants, not masters, and they expect humility and sacrifice. The youth in particular are the game changer. Our country, though 63 years old, has a median age of about 19.8 years. This youthfulness presents immense opportunities to harness their energy, passion, and creativity, but it also comes with heightened pressures and greater expectations. Loyalty to the head of state and government is non-negotiable. You are now soldiers in the army that has only one general. You are now also bound by the principle of collective responsibility, and no matter your personal views on a matter, once it is directed by the president or resolved by cabinet, your duty is to jealously, fiercely, and firmly defend it. I'm sorry you no longer have personal views or observations. Your words are policy pronouncements. Ensure that they carry the same weight, consideration, and gravitas as your cabinet memoranda or official communication. Rais William Ruto na arutite watho wa cukuru cionthe cia university kunenkanira barua injeru kiri arutwa iria ikonania bici iria arutwa mama mabatirie kuriba bamwe na ugu rais nekirite wirane kiri aciari ati thirikari ikaba mbeca cia mikobo kiri aritwa mama monthe nikenda gutigira ni makuthi na mbere na kithomo mate gusumbuka. Anthony Kathinya hena cio na njira indiku. Gwantukia kathatu Rais William Ruto atindite kaunti ya Kisii na Nyamira kile ndionga yorugule bwa miradi ya thirikari. Hasla number 1. Kire ndiongeno Rais William Ruto na jokilie kanya kunenkanira wero kire ajali baruto balabali Skuruja University amona TVETs. Rais William Ruto akenagira utejani kwa barua ile nanenkanire tokia ajali kumaki University ikele idhe ya goro ya kosi ile rutoba kodhoma. Rais William Ruto akele idhe ya tibarua injero ikethiro ikinenkaniro na ikethiro ikele idhia mungano wa mbesa ile ajali babateli kuruta. Kuna barua wazazi walipata kutoka university, na hiyo barua ilikuwa na pesa gharama ya ile course mtoto anaenda kufanya. Tumesema hizo barua ziondolewe
na leo tunatoa barua ambayo itamweleza mzazi kiwango ya pesa anahitaji kulipa. Kulingana na Rais William Ruto, thirikari nenkanirite mbeca cia kuigana gutetheria arutwa banja ile itakwiyumba na thirikari igatigira arutwa bonde ni bakona kithomo. Na serikali ya Kenya tumetoa pesa ya kutosha kuhakikisha kwamba kuna loan, kuhakikisha kwamba kuna scholarship, hasa kwa watoto ambao wazazi wao hawana uwezo wa kutosha. And I want to assure parents that we will make sure that no child in Kenya remains out of higher education because of the ability of their parent. We will make sure every child has an opportunity to acquire higher education knowledge in our universities and in our TVET. Kiri ndiongeno atongore bagi siasa balabala dingate na Rais William Ruto ni bamukathite nontu bakuthondeka thirikari njeru ile gwatithaniti ya Kenya kuma bande jonde jandeno. Lakini ni kushukuru zaidi Your Excellency kwa kushikanisha Kenya, kwa kusema ya kwamba hata kama siasa yetu inakuanga saa zingine kali, ulileta ile tunaita broad based government, ukaleta wale viongozi wengine wakuje kukusaidia. Sisi hatujaingia katika serikali ya Mheshimiwa William Ruto. ODM imepeana watu wake na Mheshimiwa amekubali kutengeneza serikali ya umoja wa taifa. Mnataka tuendelee kumuunga Mheshimiwa Rais mkono? Na hii mambo ya mbele tutapanga. Tukifika 2027 kama wangwana watakoroga wewe UDA, ODM kwa sababu wewe ndio mwanzilishi, tunakaribisha wewe tufanyishe wewe interview. Ufanye maneno tumalize. Sisi wote nimesema tuungane ili tuweze kufikia malengo ya umoja, ya maendeleo na ya kupeleka Kenya yetu mbele. Kuma mji munano Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Mamwe ma atongoria ma kumarutere rwa Kirimara ni mauritwe kana ni mataritwe methirwe makirumira kurutira akari wira makiarirwa ni meritwe matigane na siasa iria itina utethio no uriku indi marumire wira urukethirwa ukibingeria akari wira ne uria manenkere na mukari ethirwa kiona matunda makura iria alingire. Sisi watu wa mlima atulali, let them do it. Hebu anjaribu. Na wakinjaribu tutawaambia Gachagua apanduki, aendi popote, na wanjue Gachagua na Ruto walichaguliwa wakiwa wameshikanishwa na kile kitovu kinachoshikanisha mama na mtoto. Kwa hivyo hayo hatutaruhusu. Na mimi nasema wanjaribu, tunajua wakati watu wa Kenya Kwanza katika serikali ama katika bunge walipokuwa wameona wako na wachache, wameleta sasa wameanza kununua hawa watu wa upinzani ili wapate wengi, lakini hatutaruhusu kama watu wa mlima. Sasa wakati huu Gachagua kama naibu wa rais ameona ukweli na ndiye akasema hata yeye ameungana na ile tunasema one man one vote one shilling. Sasa kusema one man one vote one shilling sababu ni mambo ambayo yalikuwa upande huu wetu wa mlima Kenya, wengi wakamuonea mbaya na ndio sababu akasema watamuondoa. Naibu wa rais walichaguliwa pamoja na rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo yeye ni naibu rais wa Jamhuri ya Kenya. Jambo la pili ni wakumbushe kwamba wale ambao ninaona wako na hiyo shinda na yeye ni wale wambunge ambao wametoka hapa Mount Kenya region. Juzi aliwaambia wasikize ground. Sijui kama wanapotaka kuongea hiyo maneno ama kujaribu kufanya haya maneno yenye wanasema, tayari wao wenyewe wameingia kwa ground wakachunguza wakajua watu wanataka kitu gani. Hii vita ya kila siku ukitokelezea mahali uko na mipango ya kwenda kutengeneza mikutano usiku kumpiga naibu rais, my friend, if you must fight somebody, try another one. Wachana na naibu rais. Wafanye kazi wakiwa na rais wa jamhuri ndio tuweze kuona maendeleo. We realize development in the next 3 years. That is all what we want. Now, Deputy President, in his second year, he has started succession politics. And who loses? It is us that lose. And therefore, from here in Mount Kenya East, we are saying the impeachment of Deputy President is all right with us. Kama ataendelea kuhubiri division within our region, in our country, let him be impeached. Because the more we are divided, the more we keep losing on the development. They are the things you promise. The issue of the revival of coffee, the issue of the revival of tea,
the issue of the revival of the milk industry. Mr. President, that is not going to be achieved until there is unity, until the people of Mount Kenya speak in one voice, the people of the country speak in one voice. If Gachagua is the one who is bringing that disunity, let him go home. We are behind you. We stand by you. If there's going to be repercussion, we are right behind you. The people of Nyanza are behind you. The people of Western Kenya are behind you. The people of many other regions are behind you. Don't be intimidated by leaders who tell you ground is speaking different. We are from this ground and we support you, Mr. President. Naga mutegeri nonto wakwa na kanya kurumira ntito cietu cia muthenya wa umuthi indire winkuririkane utikariganirwe muthenya wa umuthi na nkinyagia ntuko cionthe ta cia umuthi kana wethatu cionthe ukethagirwo ukigwatanira na Martin Gichunge kiri mutandao wa kiriu wa X-Space baria Twitter na ni baria mukethagirwo mukiaria mauntu mwanya mwanya magi siasa kogu ithirwo giturumira kiri mutandao wa X @Weru TV nikenda withirwe ukirumira ndwaria mwanya mwanya ntuko cionthe cia wetha turirikana ni bare mutandaoni wa X-Space na muthenya wa umuthi Martin Gichunge Wandura akethirwa kiariria muntu megie impeachment iria iribotha inogu ya governor wa county ya Meru. Kwa hivyo athie baria kire mutandao wa X-Space withirwe ukirumira rwaria na Martin Ndura. Mwananirio wetu mathithe tuko monde ni Purity Richard, niumbitagwa Christine Wanjeru.